Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napangning ko wala sumanaw sa lama kalilintad na kapipiya ginawa na mambugi niyo. Ay lang ako ba yung mamakinig sa gingkay mga idida kan makapanggula lang kon mahusa maranaw song. Sagi kon mabuha pagilider kanuna gi kumbusuan ding iwa kalalayaman su ingaranian sa kulilingaran na. Ada salakaw pun kilailayan saranawa bay mateng kauraya kurmat ko pengampunga pananadim kuan di nga gusto masayman to. Sagi kon mampu mga idida kan na siya kang kon mampu iplililalilang na buy pri na rin ako sagi ang koto mistera kan. Ada salakaw ki dato akabugatan na so kalalamit ko yung aranihan na ay din si dato alan. Bugyan ko to darudupa yan ada salakaw ki bay napisa. Na espesyal kon mambuha lila-lilang na guri na rinaw ibay mateng kauray sagyang ko to pagarin yan ada salakaw ki datog Jimmy. Bugyan ko to ariya ka na balayan ko ta parada salakaw ki umi ay paaya din si Junaira. Nabu espesyal kon mabusaging kayawata ka na ada salakaw ki Princess Anadila. Ako yang kay asister yan ada salakaw ki Najiba. Sa katina pamakin ganyo sa banyo din tetangga isa sogi wassalam.
randingan di berguna inau beirana kenadao anda kau nagegenam napai nutulang kayana saya marani inau bengkak ke bantai amwao bunga sarau parok adai di tau dia bilana palido tulang kakerane agi yesu dinalai pepere nalinang sarung lali diranapa pemani nakanunem kemudian yang renunene daun-daun yang renunene areno daya kelina salorota dia ita ketare kundene katau miari kina dina amiai yang ngedekiro busane dole ilang akena yang tau akai bungkutan inau gigi wakang gue ayakang geri kaem inapai na marenauna bei bulo kebuna sedang inadiai kau dina pergi mana na agiai nawang kadarem bayan miai alipana au bekai tarogen napai genau nau kake kata yeso lebo kane sia-sia ko anako ay tageran dirwe amyai sangko iyane apai dinao nao kanye na aidu na bisa taungan yang masih benar apa diri ilayane ini suara tangan mana ayai ini pai yang ada Kadena
duka kaya sa akin mambo dumaraw. Ginawa ng may asiro gerang baladi na kaya kaya ono tenakain
tuh kia perubumi. Aduan timbangan palau tumatam ngahin. Dinagkasilina sebut kena makalam betapa watang. Dinarainun na diri duka kagil-gil nandun. Natadi mangko kong kidung akabuman dinaguli. Pikir kalau tinawa kumarin yang may kamatuman din na kalipat na kongkay inapunalang anak dinuturan di nga nagugay natal. Sa ginawa ko nilang ko kapit pikirang kabudyay na umakambay linganay. Inamarigi na kumendo dagagod na suki nilabaw. Kuwarim berape keirakanne inabapia andok kadin naubeng kakadipatai yamia rosar larikan nakau pamakelinding kaya. Kebengan aku kada gena pikirang karintang kalu ina duit tadi nakalab kadiku kerawan natingguin ini arong sararikan ngabet palang kapatui inabediran inarintang ku amat saya ini karasayakin saking ni penggiringin nakagil inaliliway nakagidung ila-ilaya na sadanaw. Akang liwan natin man na sumaya na mabiray ka. Holing may wari na sana pagkubong beraman. Ako diwang gusto kawanan na umani makitang bilang. Warano nakideto pera dila apay awo ano tanagyo panana de masala olo agena tanasai du kagudi sama peta ina mararasay mamikiruan de nasidini ina inu alamang adayo akan dinaribunay sa kagil
nasal amerikano abadin amaliwana sana nasal amerikan daw abadin nainu alamang adiyo pinagkaorang kalmaniye. Sa
Biaya anak wala makanan ngapanak bebas bener. Raino na pemana tinggi napa na rodin. Biaya kena kabudiran pangai mana na usine oi Anak
Ini anak ini dapat
suai bena marinaw marinaw na idudu na marinaw agapiyadi na samtua pagiluna suhula dina anong tua kapiluluta di anwarang tauna idudu manulun otasan na bikin sa diere ko irano na biprasa na ano si pederaan inona mga diyo ito pera bila pa ko manadama pa ko dine ko kasama-sama niyo sa inabaya ko ribunay. Salamat sa panonood, guys.